pulit ka penuslah ni kasngi kalayo ban kem ya langut kinong tu kali. Hadin ba kinong song jong ka umtli ka bahap hapo penuslah PS kilabat ya kita ki langut na ka jing suba ba kidai kinong tu kumta na ka liang jongki kala pentip no Shaw officer in charge jong ka penuslah police station ka kanhun ki pulit mar sngyo jengtip ya kani mar kilale chak te ki jaka bat kem no ya kitu ki langut kini ki langut ki dei upendabor lang khongla ar punrus nam karta na penuslah wa pathau uban ker lang surong arfu arsnem na solong wa kadaj bat uyo borlang melim umlong lai punrus nam na lau mei klishnang hadin ki jingtoket ikide ki langut la kurubru ya kitiar ba kila pendon kam kentup ya kakali Hyundai NIOS i10 badon registration number ML not San Z San Rio Sanot nang ta kakali Taurus Alto 800 kabadon registration number ML not San N Sau Iway Sound Rio bad lightly ke mobile phone ka Vivo Samsung bad Poco kumjuru ya ka tuk kabadon registration number ML not San AC Sound Rio RR kabadai ka Yamaha MT Khatsan kaba utrai urahul thapa ula penyang ya ka hak jaka yang kali hagyon ka compound nagaliang jonggi pulit kala penrung makotuma hasada police station hapo ki kendon ka BNS pergi jingtok ke dikini ki laingot karang ya cakbat